before what becomes lo matana to engakuita tsamba tatsanga ni engakusitatsanza baba la kupfumela straight afumi ho swi kahle ka ta mina nga ziyevilela leswi swona a ni tentala na vana se a vuya ta tshama la mani Matanato tana khomba ya mina hatlisa khomba ya mina Mina loyi mani. a ku telo wa sesi wa wena Sesimtoti. Abalava yini? uri ulava u ya tshama na yena le location Mani. Hey, wasendlisa ka tame o swi mina ni rhandza yini leswi a swi cheriwa ku madlekeni vavanuna van'wanyana ni cherile a wo ni vongonya va Nasa mama ruwaje. no va leswi cool beef featuring Tiffany MFT let's go ya ntiyiso lo but tatana to emaloi Phineas wa kwihi Phineas ndyondza na yena. Phineas wa kwihi I lava yini na muti wa mina U vhakele mina. I dyondza na yena kwala muti wa mina A hi la kombela swin'wanyana. mi kombela na muti wa mina na a ni na muti loyi va fana ni hina ntoyi huma hi laha hatlisa ni komba xikosi huma hi laha Smara ayu. no wena a ni vuli wena Mina ni famba na yena. u famba na yena ku famba loyi a ni n'wi tivi hina ntoyi ni vula loyi hakala loyi wa dati wethu le hansi leyi ni wa wena a ta kota ku ni twisisa mhaka leyi humelelaka laha hi ta vona ku yi huma njhani a ni lava nsa hansi la mutini wa mina na switsongo a ku na sesi la vitaniwaka la ku timhaka ti ta tata tiko leri hinkwaro a swi nga kotekala nge vitaniwa Na mani mi nga zi mi ni vutisa mi ni byele khale. loyi mbula mani ukon'wana ntiyiso ba eish no dlayela ku dya